Jingialehkai kabalatip kum kalit Kesilroy Pala Invitation Football Knockout Tournament 2023 pada penyait Dhaka West Jaintia District Sports Association WJDSA kala Sdang hamadan kiang nang ba stadium Lathat Labo Jowai hakasingi sajan. Ya kene kelumpung Jingialehkai lawan banpli perdaya ka da ukhun jong ulit Kesilroy Pala ungai lang dhar ubadairu UMLA barim ka umroy constituency haka jingdon lang ki bahaying sem UMLA ke Jowai uwailat miki Syllad udah sakyat lamare MLA barim bat ki nosyak khot ngobha Hashua baki arliang kin mi madan kaladon ke jingialang lengkot bala penyai da Vice President WJDSA upatrek lamare bat layok ke jingkran lengkot na Working President UEMH pasa bat na General Secretary ulamat o lalu Hakani kelumpung lawan shim benta khanyo teli ki kenhon na ki art teli ki district karilum jaintia Hakas ngi Sdang kelumpung kajing yakun kalalong hapadeng Kamukla FC Persya ya Kamupliang FC. Hakajing yakun Kamukla FC kala pelim dan riula iwe ya Kamupliang FC. Yaki kol jong Kamukla FC latep da uwa da jedren klem haka minit ka baar pulai ban ripusau. Usanti janai haka minit nripupra. Timiring klem nyop kendai tedi bang prapuar bat uplaya suna haka minit prapusan. Kat baka shikol jong Kamupliang FC latep da ubasuk kongla haka minit sapusan plus R. Emi sipawut sipiu. Tegi senrang emi lengun ikathai emi nyangut sipiu. Tegaya uwa penmam yi kwa iwa upenmi ya gini ka turnamen hebertun upaw yang ni. Lima upaw yang ni maluwa keibah uang maya bahaya sport. Hepor uang nang sayu uang jopet hagiwan ki tournament hagiwan ki football lene hagiwan hado hagitem ki put o somsit ba. Ti gam ki kon wa myo yu bonam le usuk lien o iwan kwa e gani to snem go nongkong hadin bo de plagu kwa yu wa Upmi kurang yang ni tournament ini hai seperti itu. Kami mengatakan, wahai lewa ojo somsidu, ojo mayau ya ka yaki keruk yang ni, ojo orang yang nak kapor, pi yaman pi politician, yaman pi business, dua lah semat, apa ke district lene apa ke state lagam jo, tengah kuah Hagiwan di genta, duit to, bagi keruk duit to, hagi sport juga fair. Mau nak kita TV, tahu ya sponsor di, tahu ya apa hagiwan di genta. Tetapi ni saya tahu, wah ini to senem gulung pelaku Januari, ketua ini yang di tournament ini Jowai, hai bersedia